sana kireto chia Meru TV utuko wa Mbita Muthoni wa Kirama ni kilukite ndeka 30 akinyuma ya thethetu chia uoro kupa kwithira chikirwa matuthi atireke mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya akenda kugwata ndata wora chi utunduka kathetune kamwiru ayuthi bakumantere chia thiriro yeni bachumirite na kumeneria tungeria abakibaroma bethere bakiwa watira ndoni na bareke kubarumanga endera bochumire na kugote beti na mbere atungere babethirite bakireta bone nyuma ya MCA wanteruje kene ya Julius Kabira akoneka akiari buthu kujengia yuthi barabo chumire na kugote weti na mbere bo kwithira abui kinyamature ne report mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja mbewe yetu imbithi baimenyere na batasiungani na ntundu umbi ire kuya kubathukiria rietu ayisi tangency lakini tangency ni ngunzi ba kombora ni kenda baba kurutangu imbe na kutangalania misemanio ni miambo ya sibu wa thiroro jenenwe Shadrack ira yumbite kwethira kiukiriro ni ntukembethi na barani jenzi wakiwa timiario ete bawiritie ario sibu wa ntereiji hamwe na MCA wa kontuko kwa thiroro jenenwe Kabira bakiwa abo benjenzi batekwenda kuibwa tongoria bakoba etelia boboe na kubeta marieto ya yatekoba weria nabo ni anababeya na kaita karabete weti na mbere matorene tekwiro ni botumirwa boboe bakiwa kinyasibo wa kontoko akoma kwethira tumirwa kisiasa yagale ani yasabuteri ya kumbere murome na ai bati bonto yetu watu na tu bati totiamba bati totisabuta na tote alikainda bati wa haji badero teto kwenda simandamano teto kwenda simandamano kerane adro idira tukwenda simandamano kerane adro yoitro ina December batu tuwethe trinto bila bia maana ke batu na ke community yetu tuweto marieto amenge tuweto amba tuweto ngunisi lakini batu buti buoma batu ya menge tuweto tureiti mbere ko trinto ntumatani turokone na mega toro etabwethua oyi butoke trinto rweru yako chiburu tanyua ria tuko trinto ya bila na tukuromba tongeri beto baturaba wanchibika oyi bukwena ndo amabo turira banje tweta marieto ya wamba na marieto batu tuusikayo ero wari ato tumantumagi otongeri bonte bo wetu ruwa babu otongeri kwa area MCA MP na whatever ruwa babu riteni ngwireri enu tulitireni ngwiri batire toteambora bo tweta gatumantumagi chibo ngawo wewe sibo yetu tukwendete muno lakini bwana sibo gendro kana kandi administration office yokumanua siasa ugenda tumuri wana siasa twintimenderete anjire moga nirengi ori wendi ne bombete kwethira bakiwa kira bakwenda ntorene yo ni weti na mbere nabo batethia abe tayari kuona maendeleo ya twita na mbere itorene rin na bakira riwathero nde mu biashara wathero batu atheri to atanya ne rune atongoria betu MCA wetu nya no ile lakini ute maendeleo ya jato na ntorene betu kwe autonde gile itonde kabira bombe itonde nsabeni ba tukuthiri kwa tutango ito wanda to baku wabagura tukunda roro gabi tukunda roe baba ibwethwe asino kona baba siombe cha ito salondete gembe south na north batu tutorongo ke reporter Meru TV kuma thiroro jene Gembe Central Mbita Mukiri Onkunja. Lebaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja no ntubariboti una njira ekinyanilete muro yo kathita iyo mete on tubarabotomete kwithira kwina nende nyonta ya rwe no ntumuro yo bantu kathomba ibaromba kwithira be yutumira kenda kuona rwe nja kwao nende akari ibachumirite na kumba kwithira bakiona ne kuria kwarondo ko bakiuga nende kwithirite akwina mpanga ya wagi boro nyuma ya muro yo kathita kumba kwithira yukio mariboti mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga Onto butibwa withire ne burikitie kwithirwo bukioneka aria muro jo munene jo kathita juria chumba kwithirwo jukirera antu baba inge na gutethia antu na nyomo jumbita kwithirwo nande jumite na roje rwaura ende nkuruki gukirikana ni bamwe bombita kwithirwo bakiro ingira ndani akiaria augite ujo bombere bomariito mbita wandan kuma Githongo ntukwena ruende ya gucokeria mbere ma thirikari yetu Emiru nkathu nyingi kiuria gitete chiumia kenda yerekithania Meru umata uma ethaini gita ria twambiritie kuona inya donors bara urite na aria kana investors bara urite nende barambiririe gucoka ethaini ri gita inya riro kwithiria ta
ta maendeleo ja maingi ja investors bethe na inya World Bank na donors bene kana ira mbesa kenda sithithia maendeleo ja Meru no ntugutena gituma kwina thiri na ndi gintu kimwa kiria nkwenda romba thirikari yetu Meru itonyere na thirikari ya national government itonyere irojo ruru rukuringirwe tuma rukira rojo rokadita irurawire kuma kainginyo kuinama na wategero uoma rojo ruruite lakini imbejeta kuthitha investigation kenda menye na rojo ruru kurira ndeja kumenya ogeta kithaku rojo ruru kithaku rokadita mwana gatonya kuno ruitenwe mbati wako kuma kithaku kuinama ke kainginyo au ni almost mitare almost 1 kilometer wekinya kainginyo kaitaiti naja town gutoroje lakini ukori na rugwita na ni uturejere kumenya thina ari kwijira kwina stima sitio au kainginyo na stima yu chiti kainginyo sitio savu nyanto baba inge the surrounding nyanto baka kainginyo na ndauga sitio savu anto baba inge siti muchonko teka ugankorwa na muchonko kana anto baba gutumira stima yu lakini ankugojo no ntoroje ruru inge ruru ndano kana gaitiba kaga roje inkwenda tuma yonyo na riri romba ki thirikari yetu Meru na thirikari yetu national tonya yereni umenye ni kiroje ruru rukuingirwa urunde no nkainya municipality onde kaga roje na nonka anto bachari bakaga roje na nonka inya gaiti anto bagaiti bonde bakaga roje etinonto bwa stima hii kundi au si anto baire kaba thatu kaba na kaba tano etinonto nande kwina muchungu utautomba kwetha tone into bibi inge rugene lakini gaiti ndeze kaba kurira na nikyo gitumi nkoromba riri romba nonto wakinyanda gachene kithakuwe kadita roje runo rute na mtu lakini wene na magaiti otoroje na rururira au stima ikuthitherua ni ukwenda utume wionyo nonto ime muchongo gono taga TV na no thikara TV na nuigo inya Kimeru rugurira roje antu bagaiti bona roje nonto igo kuingira roje antu bagaiti bakaga roje na wategera kinya municipality onde wa ikundirite roje murwe gwaku ka murwe ara roje kwambira kuririra na iko gitumyo kuona challenge kijiro kaigwe nya municipality roje rimwe rutungana inya thira ngavana Isaac Mutuma na chiumetie na ndona siba chiumetie na inya mugendi si wo mewas iba chiumetie kenda roje pamekishwa municipality kungana roje lakini ndo rurere na runo ntumuchongo nwana ingirita roje antu batikanywe kurirwo noko karugurira roje kenda baria bari gaiti kinya bomba kunywa guori tumira roje kenda witethia kibiashara kana urio kwenda indi bangi na gaiti nyomo nantu bakirija gonukia mbita MC Mwitoka nkiripotera Urokoro bagetika ngavana akaunti ya Meru Njeyara Marete na chiumirite na kuonene akore akwanuru kono kuruki akorene kio kiawe ni burari mibetherete be kuthulukira thina nkabo kinyamnyuma ya mbura kumba kwithira iteko na nende akiari na rombete ngavana wa Meru Mutumantu ethinkia kuwatana na thirikari nene kenda utira iba kwithira bakiro bibya kulibya musanda na kuretera antu barana arantere mwanya chirumeri ni para akaunti ya Meru. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Musiasa Njeyara Marete kuma bore noro kumereria matakete ngavana kaunti ya Meru na gutaririo rakura kwa mbura season thiru gutumite arimi na ndethia cio batiwa mpare nene akiwa bore ni kumoko ntura ira iringithikite bo nene uni mathugani jakwa igutegera nkona antu betu iba kuria thina muno na igita riri kwithirite kwina mpara tukeja gucoka kuma irima riria ringi riathirire mweri jwa ena ja mwaka uthira antu gutike bonere kitha winyethera antu iba murungu na tharimite kwethera kwina tuirio tukai lakini ngai ya December ya urire kabisa ikyo gutuma wona nthiguru ikariuju ritwari na nkano antu ibandire nkano ichi aere nyaki nyo gataka ngondu chiongwa chiria tiri utebia bitigere nthiguru ne andi kuma thai mwankarire antu baketha bairi makaire kana makethene ja ngai ne mweri jwe 3 na omenya maketha jakeja mweri ne jwa June kana August na aria antu baketha bena thina mieri iwire au mieri ya kwi 5 6 baketha bena thina muno ja iria jeje na ndi eburi no ntu bakwithira bari akwi muno na lewa conservancy yugutha kwina nyomo je kithaka muno chikwija chikare mburi chikare ngondu mbiti ngau na mbiti cha mithemba ingi Nkuluki Marete na rombete thirikari nene amona ya kaunti ya Meru tiela kari kuma konto mwanya ni bakuona utethio bobia kurebia musanda na nikenda kwebana na kinyamara
kinyara kia mpara kira gituikite wati uturone ari thirikari nontu ni kueja na byo kuria thirikari ria nene na kinya iri kaunti ya Meru inyo ni kwenda kueja na irio bya misaada na mubango juba gwita turi amwe nkabaromba buru na gitio gikinene bakorirwe ni antu baburi kinya babarikane na tebure yake kinya ntere ingi chiria cia Meru nya kwina mauntere cia tigania na ara kwina amwe batena bya kuria na egembe kwina batena bya kuria barikanwe indi ngirombaga mibango yikirwe yemiega nkuruki ya kuhakikisha antu ibakumba kwirimira bya kuria byao bebongwa nontu jantura je izi inthiguru noru ikethirwa iroje rure oruturi thima bira byumba kwithirwa bikirimaga kana bakethwa bathithiritie dam kana bathithiritie dam ire ciumba kwithirwa chigita roje nikenda bomba kurima kinya bakethwa bakirima inya irio byao byanjake antu atwithirwa tutegerete ora tukejo barumye bya kuria kairi na kairi kirima thugani jwako kwithirwa kuri untu bubwega inya kibangi barabe wendi wega ti muno ithirwa ithirikari kinya antu bangi barabe wendi wega barikane buri ina thina na ntere winge chiegembe nontu ngai ni urite gitari raja na yareka kunga gitari raja na antu bethura batena bya batena maketha jomba kwithura jeba guna kinyanini karomba kinyabo antu bale waba bakikisha antu iba kumenyerwa na into byao bakarua na kenda nyawamba bwandithia bomba kunyia mantu jau jonde jakethwa jakitega iro ithirikari rere othai kenoti akinya kweja nikenda omba gwikaniria mantu uria kwagirite akirikia marete ariwa kinya nyuma ya Rais William Ruto kuatethia karibu bore na mirandi kathomba ya roi mubunge uri kwerendekiri Mugambi atathiatira wira nebukiri rais na nikyo gitumi kutina tuwe kinya ntata kuntuku kiriro aria rwegie munene wa nthiguru nwe rwegie mantu ja ruji jau tukwarairia au ndiuria ne ataungo gwakarire menya athingati ibo bai athingati ba mbecha ibo bai nontu ninkeja ngakwira ngakugurira kina ngakwira nyondikanie mbeja nkugurira mbonye tha ikiratu kana mbeja nkugurira jati kana mbeja nkwinjira ruji jaru kana nkuthiria barabara ugo nontu igwo imandate ni antu na antu ibaigirwo kirwa ukathithirwa manto jau mundingati nwe mpomba kuwa no ina thina nontu munene na ari buri na eja na nkurukie milioni 500 arethwa eja na kanywa ethwa ende erere mwingi na mwingi ijo igirwe na ndere muthingati uria wi munene wa buri kana uria wi member of parliament wa buri inari nontu mwanka thai ndamwira chionde chiereri guticho chiathio bara roje rwari rukenjwa gutirwa rwari rwa irrigation rwari ruge extend rwi na memwanka bogaitirwe na mbo matunda kwina bogaitinde eu utiruru athithwa kwoguo kwe gutigintu kinya kimwe kia biria bieraniri kiathithwa keripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni ibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende ola iboni no tuboronuru na njira ikinyanilite Rais Ruto narikiti kwa mukira barua kana ripoti ye mantu je ndo wa cheki michi kana gichomba SGBV kuma akaunti ya Meru makarika yano kaya tete mbere na kuongeleka akaunti ya Meru rende atumiria aba makanisa achiari na kinyamwiri gabori tukomba kudira bagichura na utieri bakuwatanira irenjire mwe ya kurwa na ndwa yichi ya kimichi ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi bici ya gũteithĩrĩria kũthiria magamba ome ya koti ya alternative dispute system nĩ itarĩrĩtie kuongereka kwa mahĩtia ngũrũki mũno ndwa cia kĩmũmbĩre ja kaunti-inĩ ya Meru kuino kesiria nyingĩ mũno iraũkanginyagia na ekũrũ nĩ marambĩrĩria rĩu violate rights cia arũme ũkethagĩra arũme arĩa aingĩ nĩ marabũrwa nĩ ekũrũ na ekũrũ nao ũkethagĩra rĩu thikũ ino maragũra indo ukethagira matiraba na arume na vasi urethera mwekuru ena kindu giake thiko ino na mataito ni tuturandikwa namo riu ukethagira you really violate rights cia mundu murume uyu ukethagira mura rwa mbere ya ciana eyo ni child abuse riu ndia mukuru wa mbere ya ciana na kurumana nino ambugire tafadhali ukegua mundu murume kana mwekuru ni wa kumiria giongo na mweva mwe just umutiganirie uthie kiviaku ambe akuru tondo mwarika gukiranira muoire ukethagira one thing umwenyu akaumira kana muragane ndawa cia kulevya tiana ni kipo mbisi kuthie ma training conference ni mabiro ya mithako games at least ngoma kipu mbisi twari nitutige kubirwa wacho twari atene matiche about FGM Leo thiko ino kare karauga kathi gwa chocho kana kwa anti kathi kugimarua
kaga kugimarua andu na mwana mwari kithomo nikio kigimaragia mwana mwari. Still it goes to this boy child aya maragimarua nitukwigua ikuo nyingi muno ikiripotwa about the children boy turagimarua turarikirie grade 9 tafadhali wanao kumina ni matuika andu agima te kumini aciari matikanda go take their responsibilities. Aciari we are the guidance these boys ya mauma kuria ni unto John Gitari uria ni mutungatiri wa kanisa ya ACK ya Jamiru agwetete ati mpanga ije kathirwo ni Kenya kugwatana na bare amwe bonthe ni unto tengo gia rwangika na muntu kiumbe tugategwe twina ngwataniro nene muno ya kuthomithia antu muturire muno kuma kanithani tuthie kire family na tuthie kire also administration ne kenda ciana cietu family members mabata gutura na muturiro uria mwega na nola ugatuma wana county yetu ya Meru itike wona bururi wetu wa Kenya utike kule tubate kwigwa twina agudi mondro na family ile iguteka na kanitha ile iguteka na mauntu mara mengi na mathomithio kanithani mathomithio in the community na macoke mathomithio tuyo turi aciari tumathomithie as a family ni gatuma community yetu county yetu wana bururi wetu wa Kenya ubatakorwo na mawega ati mwana karerwo ugu ngwire uma our county kana country will be well. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Gibenya muno mutegeri wa Meru TV no ntuba gwetana mbere kumba kwithira gwituthiatira kirindeto cia Meru TV utuku akariba kumantere cha kangeta bachumirite na kuonene kuria kwanura kuone kutukanga kwa barabara ruterero bakiwa nende barabara kutukanga ikotometa bakethira kinya bati kuona na araba kurutira aimera byo mndene ndira barikia kurima na bangi barabe na ngare na kinya bikibiki bari wa ngare cio na bikibiki kiromba kwithira chikithuka kaita kwa kaita no ntuba kwithira barabara cienterei itiokulukire kariboti mwandiki wetu wa Ntheto Kome Mutia. Baune aturi na ribando andazia kangete gembe centro baitoreti na mudhuro kuibwetheria barabara kuma kando bai kwina malai kumukumu nioba kuwa etio kilika eiteneri na kinyambura turaumete December kuitweka kinyandarasa iri mwena yuni angarataniti ngendo pia itaerere maketha kariba kirema no kinyethinya into biomisi na thokone tutwere mekinyare marwanda ru tutakwa na atu weta wikiri kinyama town tweta kwa jamba sabia ko rabia tokuo utengare utekela mwana yo na kila mwana yo ngi ururia mira twendeka tutoreta toya kinya kuibwetheria kinya cia mandarasa inya ya toya mathori ake twana kinya gokeleri inya twana nonto twana twetu twangwa twe cukuru ya kabubutia kiria karibaba kuwa kele na barabara kinyarwe kuongwa ithina bo bari yibateyanirwe azeni tweta thina muno kwa ciana ba ukilira nbugona ntirie uciete twatwa rwe kuraya ire yaikache yukilira ciongo na rwe tuitoreti atwingo kubuthira ze kenda na beto kukura bona ba ukilira betete cukuru nonto rira ana bagera jia baba inge ontore bareretie ba form 4 twaba komporete nyumba kandobai aritwa beto bongwa bathoma skuru ewe twariki au kukaura bateona ginya nara ba ukilira ni ukweli njera bona itera chiero kwanja niro bethera baithine nera mbi nonto bateona nara bomba ukilira beta kweria chierio na beto mbure kaura baraba umeta mwana online kumukumu na kalao na beta ba komborerwa nyumba nara muri mayura kenda bona kwa kurara baeta skuru ni tumikeba wotolela MCO mwena yuno mbiyewe kairura bakwa kuma thurirwe na bateyaniriya mundo kirumi note boenda kumenya kana ibua batu tutonao tukariaga tutura kithakene na kiriro ekinene kinene wona nkauri ne ontogura cia tutukwayana na ikethira itena baita no tutwayana na kura tukeya tukaururo mweche kinyo tukutokera witwayana kura tutena njera tutena roe tutena ndaracha kuonde ithena turi ni barabara kiari mwaka muthiru MCO mbiyewe awite mbere ya gavanori kutha iyo yeti aini atholeri mbesa nkuluki milioni 5 mwanka thai nyathiringi 5 egirita ngui kiri ubwithi bwa ndarase bakumirukira muma ndaracha ile kumukumu ni thuki sana na mwaka yo turi thai yo kuthira mweri yo 6 ndaracha utwa mitengerete mbecha
cia kwithirwa ikibwitha Suandrasa standard saiti ya milioni 5. Kiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa Mutia. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Kome Mutia Karo Kaberia ura ni minister wa trade county ya Meru anethirite agikinya nterechi ya Nkumbu kire sub county ya Nkumbu aina mukandarasi nikenda kwambirire waki bwa bioro ndene ya thokone ya Nkumbu kaitene kanethirite akinenkira certificate kire muchindiro mbere kwithira akiringirwa kura gutwika murwamiri wa thoko ya Nkumbu akionere thoko ile tigete na mbere na kumba kwithire kiagira kaita kwa kaita. Ripoti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe Reverend Karo Kaberia ura ni minister wa trade thirikari-ini ya county ya Meru muthenya jwa narua na ariungirite municipality jwa Nkumbu na Mawega Kathumba aria akinyite Nkumbu na mukandarathi gwaka kioro kiri obisi sub county administrator na kinya mukandarathi ungi wa gwikira mabati thoko nayo ithirite kiura kwa kagita tauni-ini iji na kinya boja thatu kunenkanira certificate kiri atongeria bathoko iji bethirite bakithurwa nikenda bagatethania gwita bwa mbere gwita ngugi thokone iji. Thuranite aja endikuota ya municipality ya Nkumbu twijite kureta mirandi ndene ya tauni ya Nkumbu, mirandi iria His Excellency the Governor abangirite hantu ba Nkumbu na aja turungi tugwaka kioro na tugeta kiri thoko ingi tugikaia mirandi yonthe iria ithuraniri na iria bangi nontu bwa thoko cietu nontu ja uria gavana wetu apromisire hariti biashara ba Nkumbu abera ati akatuma environment iria bakuritira ngugi ithirwe bui iji nio promise iria ejite kujuria narua twijite aja kenda tukeja kuonania atongeria baria batongerete sekta cietu cionthe ndene ya thoko cietu cia Nkumbu baria twijire kuba certificate na tukuba certificate na bau ibo legitimate leaders ba sekta cionthe ndene ya town ya Nkumbu. Nkuruki minister uju na arombete urumo na ngwataniro gatigati ga atongeria na akari nikenda nandi maendeleo jakethera jagikinya kiri municipality iji njeru ya Nkumbu. Inkwenda gucokeria community ya Taita nkatho nontu bwa gwitikiria under the leadership of His Excellency the Governor twethirwa narua atukuga ati Nkumbu ni municipality kwa inkwenda kubacokeria nkatho na nkiromba twite na mbere kurita ngugi turi amwe twite kurita ngugi tugwatanirite kenda maendeleo jakomba kuoneka ndene ya thoko kana ndene ya tauni iji kana municipality iji ya Nkumbu. Ni mantu kinya jekiri kirore ni Ken Kamashinani ura ni acting municipal manager na kinya nkuruki gucokeria gavana Mutumanto ethinkia nkatho kanyene ka karibaba ba municipality ya guturetera engineer na contractor baraba twakira facility kana ablution block ira tukomba kuthwa twetumira turi ofisi ya municipality ya Nkumbu na ithirwe gitumirwa ni antu betu baraba ana biashara ba Mutumba. Number 2, governor again atumira waziri Reverend Karo twireta contractor anjiria kuripea roof yetu ya fresh produce tokonerere along the tarmac the highway na kuongera weru ndene ya thoko era nikenda antu bara bagwita biashara ara bethro bare antu ne aega agwitira biashara ciao tuongera mbecha muko tuongera mbecha Nkumbu na Meru County. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma yatunengera kanya kana yatwikire gatanta kiri Ndeto cia Meru TV utuku twagucokere nkatho na tubakona kanya ka ututhiatiro kulukira Sigret na Pang Meru TV na kinya kiri mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kumendera tukunenkaire cio achia thai mwena ndeka 30 na kinya thai wetera mwanka tondu kunenkaire cio achia tha ithatu kana Meru TV utuku twagucokere nkatho cia mwanya barabothe bomba kwithira baitira Meru TV ore kumba kuthire kinyanire kinya babu twagucokere nkatho cia mwanya thira ni bwina kaita kaka na kuruki withira wina utuku bubweya.